Wena wendlovu. Wena wendlovu. Wena wendlovu. Wena wendlovu. Bayede. Bayede. Hawu siyakhuleka nina bendlula into yamakhosi siyakhuleka kahle ngalomhlaba siyakhuleka emakhosini onke akithi oswela siyakhuleka nje einganeni zethu homkethu hobaba ogogo abalandela udlungane wombelebele baba awukhuleke emakhosini baba ubingelele isizwe. Iyakhuleka emakhosini nasesizweni samakhosi akithi inhloko yawo okuyilembe leqamanya amalembe ngokukhalipha sesibuyile sebafana badlungana nombelebele umhlathuze ingoma khosi siyakuthokozela uba phambi kwenu siyanicela thana nisibuke nisilalele yabo baba cha baba lapha la bengifuna donda ke sibheke ibhokisi luli usukuyilona lona osekunjani usekucaciswa ngalo ini intombi njengamanje na baba isizwe ngibona sifuna ukuduka ngifuna baba ungene ujule ngendaba yani yebhokisi ngayo yonke nje lesengiswa lapha na okuye kuzokhahlelwa yimi lokuthiwa zibiza ngifuna yonke lonto leyo lapha baba akutsha udelela isizwe wangebhokisi ukuthi ibhokisi leli ngoba sokube ngazathi manje na intombi uma ngabe iyokhonza isithole sakho siyokhonza kwamayisa siyogana kithi to khonza kube ngathi manje ifile ngale ndaba yelebhokisi baba awutsha ngadule ngale lebhokisi nanensuka yalo siye nje lapha yana kunjalo ngoba lokhu basebenzisa ibhokisi kuncwatshwa umuntu kuthi mase kogana umuntu kusetshenziswa ibhokisi futhi mina ngase ngale ngamva kwalokho bengubuka bekuphuma amacansi khona amacansi asonga ndawonye okuyona athweleyo ayisima ngibone nalapha umama lo uNdlunkulu ukamhlokombana osalisilo le ophuluka nje lisilo lesesikole ababeshuthi izithombe lapha kwakunomuntu ohamba phambili ukuthi uthwele ibhokisi uthwele lamacansi lana inyanda onke amacansi kuthiwa yibha asebhaxeni azokwaba ngawo lapha alapha phakathi awubaba awencema nawe mbonqa awekhwana nembonqa alapha phakathi kulokhu bechusha yabe phuma ehlatheni yabe uqhamuka hayi indaba yebhokisi angilazi sisi kathi ngingalichaza lithini ivela kanjani la kodwa ukuthi lo mthango lo othi mase iqaqana sekwabiwa kuqaqwe wona bese kukhishwa umqanto wobaba ubaba uyena umlobokazi lo sina namhlanje athenge afake nengubo yengwe lapha nale necephu zakhona nalelo ucatlela akuthwathe efake iminyakanye ayaguqe phambi kwayisezala kubeke khona cha baba mina inkulumo yami isikuphi ise ebhokisini lokhu kokwaba lokuzokhuluma ngakho baba ibhokisi leli okuyilona manje esidla ubhedu kwaZulu abanye bathi intombazane mayiphuma iyogana bathi iyafa mina ngithi amanga lawo intombazane mayiphuma lapha iyogana yeziyani iyokhoza ngoba ifika ibizwe ngegama likayise lapha egane khona ibhokisi leli baba la lingekho kwakuthi lapha intombi mayogana kwakhiwe ini umgodla wesikhumba lapha nasasakhiwa lapha kuyisona sofaka ini izimpahla zentombi ebese kuba yini elinye iplanga la selibazwa kuthiwa yini isithandwa bese kuba yini enye isigqiki phela isicamelo sokuthi izocamelisa abantu umyeni ebese lapha yani sikuzoba leli bhaqeni amacansi anjani lawo okuyiwona ayothi uma ngabe indoda isilele phansi lapha nokuyiwona ayawedlalela indoda phansi lapha egodini ibhokisi lifike liqhama kuphi lapha eMsinga ngaphesha kothukela labantu baseMsinga lapha amachunu amabongo bese sakhuluma ngamachunu lapha babuka abelungu benjani babefile amasosha la ngoba bebebaningi lapha behlala nabo uma befile lapha besebenziyani bebafaka ebhokisini bebavuthuzele ngani ngomunye phela kuthiwa yinswayi sawuthi lapha ukuthi bengabuli bebalathi bobagibeza uphi umkhumbi eThekwini laba basebebona ukuthi hayi lapha njengoba mabe sigidisa asakhe leli bhusi kuyekwe ini
lo mgoda uyamgodla nani nemanje isikhwama sani lala kodwa lapha zayingekho lapha ngenhla ngoba beqhamuka la ebuthonga zakhiwa amathonga njengoba namanje yonke lento nje lena yezandla leqi ingapha ngezansi ngaphandle kwemvunulo ngoba imvunulo esikhuluma ngathi ingapha emachunwini manje ke leli bhokisi ngifuna ukhipha umqondo ukuthi ibhokisi intobazane uma ngabe iphuma libanjwe ngapha nangapha kuthiwa nizweni bambe yona cha isiphatho nje sikhwama sawo leso sokuphatha izimpahla zayo lapha la donda hayi bengifuna uhlakule lapho ukuthi ibhokisi leli akulona usiko akubona ukufa amantombazane iphuma ngebhokisi ngoba sebelingisela nani njengaleli bhokisi ethwala isidumbu somuntu engasekho lapha abaphume abantu bakwaZulu kulomqondo ukuthi ibhokisi intombazane mangabe iyochanguza lapha yenza njani iyafa nenye indaba emfishane eyeqekayo yebo engathasisela lapho ukuthi laba bebhokisi lomncwabo khona isikhulu sakwelinyiswe okwathi singakafi sathi ngoba leliswe akulona lika baba omkhulu ngisihambe la uma sengifa anongifaka emphongolweni amathamba amahlale khona ngoba kodwa mase niphuma kuleliswe nilishiya senihamba niwathatheka amathambo amla ahambe ayonceda kuleloswe uNkulunkulu azonisa kulona okulele khona omkhokho bami khona akwaku Josefa manje ke ngibona ukuthi laba abakhona amagobamlomo amefika la asuthi awakhona ezweni lawo kufika isikhathi ba ebuyele ezweni lawo ebese ngcwabana ngamabhokisi ke ukuthi bathathe ibhokisi lakhe bahambe nalo hayi ukuthi umthetho kaJehova lo nokuthi usiko ibhokisi ufuna ukubuyela ngebhokisi esweni lakubo lakhe njengalowo chathina kusilungela ungcwadi enhlabathini bakasindawo la baba angifuni siphume ehloni sebhokisi lomshado lo nto leyo ngiyayifuna lo okhuluma ngayo sizoyikhulumula nje bengifuna baba silungise indaba yebhokisi ukuthi ibhokisi leli lolu sike sebethi hayi ibhokisi nje ayiphumi into manje ngeke ibhokisi cha liyafika leli ibhokisi leli nje eselilapha ngoba ufakazi balo nto leyo ukuthi ibhokisi emsinga lapha umlungu okuyena wayibona ubuchule benziwa lapha emsinga wabe sebeyovula la inkampani egolo othi uMayemani sokuthiwa kuphi kwaMayemaye lapho kwakho khona lamabhokisi yonke into eyumbazo ilapha la kwaMayemaye baba ngizokunikeza lapha mangabe sibuya emarket lapha ihawunela bentonga yethu sikajama sisahamba njalo sayetho lo siyabuya ihawula bentonga yethu sikajama sesambe sabuya sizinsizwa lapha esiyathokoza kakhulu ukuthi endlale nasilinda lapha nibona udlungwana nombelebele phela baba lapha indaba yebhokisi besikhuluma ngayo siya etolo iphelile kodwa umuntu engayitsheli ukuthi usike ibhokisi uma ngabe efuna ukuthi sicwaninge ngokwesingayi lenkulumo baba uzoshaya inamba ziyavela phansi lapha yana ephenye kabanzi sixoxe lapha yana ngoba nami ngeke ngithathe isinqumo kodwa ngiphenye kakhulu ngayemsinga ngathothi ibhokisi liqhamuke kanjani la kwaZulu kade kunani yonke into nje abantu bakaZulu ngisho bonke abasemsinga abakuphi nje uZulu wonke ukhuluma lo leme ngikhulumayo baba ngifuna ngoba sikhuluma ngebhokisi sedlule ebhokisini ibhokisi leyini livele lihambisana nani nelobolo baba ngifuna uhlaba usizile ngendaba yani yelobolo baba abantu bakaZulu bayakhala bathi ilobolo linjani bathi likhulu baliqali sasingeke isinqumo sani sezinkomo zokulotsholwa kwani kwentombi mangabe lapha kokhiwa ilahle lapha yana ngifuna ke baba ke utshelwa isizwe lapha yana ngoba isizwe kumanje sixabene isizwe abanye bathi ilobolo lalingekho abantu lalikho lalisinda somtse wenza kancane awuhle kadule ngelobolo baba
akuzange ilobola kwaZulu lisinde inkomo engizwayo iyodwa inkomo nembuzi iyokuthela umakoti ngenyongo efika la ekhaya asithi isigaba sokuthi ilobola ligcina la lingani angakho ukuthi uma ungena inkomo awuzugana ngoba uzotsheleka inkomo eyodwa lapha uthela umakoti ngenyongo uma befuna inkomo laba sokuthi mase enengane umakoti aseyigana usenganikezwe inkomo okufuneka kwenzeke ukuthi baganwa abantu kwakhiwa isizwe sakwaZulu angeke ngumhlabe ngombuzo baba ngoba ngifuna ngumhlabe ngombuzo ngeke nguyeke nje uhamba nje le nto engabaqhathi nabantu bakwaZulu lonto leyo ayizange baqhatha bakwaZulu kanti yini abantu somtsewe ezenqumelo bona baba abantu abasebenzana ngamakhafula abantu abasebencike kubelungu nomphela besuwela ngasenkolweni kwaze kuba khona nezifundiso ncango belungu bathi wathi somtsewu nina ningabuka ukuthi kube amakhosi kodwa acebe ngeenkomo nani noyithola inkomo ngezingane zenu wathe nguma lo 11 weenkomo lapha kwaZulu kwaba iwona amakhosi akhipha inkomo eningi mayilobola ingane yenye inkosi kodwa uma kujutshwa amabutho nje intombi namabutho einsizwa bese kuthiwa ibutho lensizwa ekhehliwe kuthiwa amakhehla alikhethwa umakoti la kulezi intombi seyikhehliwe sezizinkehli yibona ukuthi umhlaka wazo ulomgobhozo wakhetha amashumi amabili intombi nje awucabanga ukuthi uma wakuthiwa ukhipha isigoma senkomo eziwu11 lo 22 lo 20 wentombi ekhipha 11 wayengakhipha inkomo engakanani kodwa zasina zonke la ngalinye lezo ntombi lezo oshakwa mmela kwadinti lembuzi le ekhishwa umakoti mase esini intombi phambi kwelawo lomkhwenyana lithi thina sifunume kumkhwenyana zisinela zifuna leyo mbuzi ukuthi umkhwenyana ngalokho angene lapha elawini nodade wabo engayikhiphile lembuzi ngiyakuzwa lokho baba leyo mbuzi leyo bathi yini imbuzi kameke ngifuna mina sisizile ngaleli lobolo ngoba nami ukhonto engizoyiveza lapha ngifuna ukuye ukuthi kanti mhlambe mina ngizongena mabe sibuya etolo mina ngifuna leli lobolo uthwale ngisisi baba ungaliphi phezulu ingwevu ngifuna impesa yalo lapha la ukuthi kanti abantu bakaZulu basebexabana kuze kungene usomtsewu nje kwakubangwani lapha ngoba kuyavela ukuthi usomtsewu walehle walamleli sizwe ngokuthi nina ubufuke wena ukhiphe inkomo ezo60 ulobole intombi ezalwa yimi ibiqome bani ibiqome kwaMkhize ngokuthi unenkomo eningi unikhiphele izinkomo usuhlangane nami kuthathwe lengane yami lena iye kuse isuka layo enziwe njani isiwe lapha na ngoba unezinkomo eziningi nami ngiba lezi nkomo eningi ebese kwenza kanjani ebese kusuka impi kuthiwa hayi ubanga lapha intombi mabe kuzabela ngibangwa kuthiwa hayi kubangwa intombi lo wena bengenazi inkomo lona wathatha intombi uyise wathatha intombi wayiganisela le wakhipha inkomo engamashumi ayisithupha wasethi somtsewu hayi akube 11 wonke umuntu ezolobola ngendlela eqondile baba ilokho engangakuthola nakho lokho okukhulumayo ngiyakwazi kodwa ngifuna ukuhlaziya edonda lokho engukhuluma ukuthi akikho ukulamleka kwesizwe kube nesinqumo esiphele ukuthi inkomo zingaka ukulamleka kwesizwe lokho lokho kwadala umoya omubi ukuthi kusuba nezintombi eziningi ezingaganile lezi eseyibizwa ngaleli gama leli esingalifuni ukuthi abantu besifazane intombi egana zonke zizintombi azayobuzwa ulukuzwa umamezala ukuthi hawu wayeka sibanibani uhambe kanjani lapha na kuleli cansi elikhishwela lapha na yebo hayi indaba isemacansini bese nami kangazi udaba seyithebeni akukhona ke lokho ukhipha kweinkomo ezu11 okwalamlela isizwe ikhona kwasenza ukuthi sibe sodakeni sihamba odakeni kwaba khona abantu abangasaganile kodwa sebesele izingane zakweminye imizi abangasabizwa ngentombi kaSibanibani eyafika lapha izintombi kwaze kwafakaza amacala yebo ngakho ke ngithi mina ilobola zange liba laba umuga ukuthi lingaka
inkomo eyodwa nje mayisesinile lo ude ezobuya ezocela na inkomo ezotshela inkomo la ekhaya makuvela inkomo kodwa baba lapha inkomo engumgomo nje ke esimhlanganisa namadlozi ile yenyongo athelwa ngenyongo yamafika la ekhaya uthini ngokuthi lapha kwakuthathelwana intombi ngenxa yenkomo eziningi umkhubo ofike nabelungu lowo ngoba sebehlakaze ubukhosi bukacetshwayo bathi intombi aziqomele zona ngokuthanda kwazo cha mana sengisho ukuthi baba lapha ukuthatha wena ungawuthatha ingane yami ukuthi unenkomo uzokhipha amashuma ayisithupha enkomo kodwa ingane yami ithandaphi ithanda kwasithola lo nto leyo biyayingenzeki wasesilamulela ngalokho somtseku cha ngithi yayingenzeki lonto leyo baba na anguswanga ngasanga akwazi ukuze lo leli nje lodwa lenkosi ukuthi leli butho lentombi lizogana ibutho elithile lensizwa ngase lokho ke ngiyakubona lokho Dona sengisho ukuthi baba lapha sizoqhubana uma sibe etolo ihawula bendlu la umuntu yamakhosi ahamba udaba lubi lapha la sifuna ukulamulela isizwe phela sisaye etolo ihawulina bento ngayithu sikajama lapha udaba lukhulu ithi ngabankulu ingabisazekeka lapha lapha udaba selubolweni baba lapha yana sihambe seyitolo ngikhuluma ngani ngokuthi ilobolo leli la xazulula mina nami lento engangiyiphenya kabazi ngivayele khona kanjeni ngabona ukuthi kahle hle vele intombi lezi bekuphaselwana ngazo lapha ngokuthi vele unenkomo ingakho ukuthi ubuhle bendoda zinkomo zayo yabona isizulu ke baba asikaze siyisenge imithi yosike namaguqa ilokhu sashaya emhlolweni njalo nje lokusashaya emhlolweni njalo nje lokho ke siyakwazi lokho vele nje ukuthi vele indoda mayine inkomo vele izize uthola ikhipha noma u20 wenkomo lapha laba akuthiwa abafokazana laba bagcine benganjani bengasa qonywanga noma intombi yamthanda ngokuthi nina njani ngabazali nifuna lezi inkomo lezi futhi ufazi balokho Donda yilokho ukuthi iyothi mangabe ngiganwa mina ngiganwa ingane yakho ngumfokazana ngidlela inkobe ebheshwini ethi hayi kuthe ingane leseyizelela ekhaya lapha mayilotsholwa kuphuma inkomo zalapha yana so into esizophoqa yini ukuthi le ngane leli ngizala kade ngiganwe ingane yakho ungenalutho ngiganisa ingane yami kuphi kulomuntu ocebile baba umonakala ukhona kusomtsi kodwa walamulela isizwe lapha kulento ukuganiselana kweingane ingane ingamthandi umuntu ngendaba ukuthi ufule khokholisa sikweletu sikanini uyayibona into njengalento leyo baba ukhona into enjalo lethu ukuthi uyothi makuthi kucoshwe kusiwe lapha ukuthi bakuthi kucoshwe kusiwe lapha baba yebo baba ka la ngifuna ungena khona Donda ngifuna ulamulela isizwe ngalezi ibizo ilobolo indaba ngishiya kuphi ngishiya emakhosini akithi uhlanga ingonyama amakhosi esiwakhele singaphansi kwawo sezingane zawo yibona futhi elungise ini indaba yezibizo izingane ezintu ngeke sagana ilama fridge lawa yonke liyanyakanya ngamathangwe yonke le amateki ama cellphone lawa azuwenza ukuthi izingane zingakanani izingane engaganile lapha seyilo ngoba inkomo ishibhile inkomo yokulobola igcina 10,000 lapha le shunji mabe zu 11 lapho shukadle siyishumi 100,000 lo uleyo yodwa le vele yenjani ile nkomo lela yombeka lapha futhi into ofuneke iphele ile ndaba yokuthiwa kunenkomo ezosala lesinqumo esasaziwa nje namathonga kuthiwa as a finish lonto le ndaba yegodo lento ifuna ukuqedwa abantu abakhipha inkomo zonke eziphelele esezaziyo ukuthi isisinqumo beze njalo kula nezingane zizozalwa baba awulamela isizwe la ngifuna ukufaka labantu kulezi igodo ezilandwa lapho kuthiwa ifinish lezi ibizo lezi baba zogana kanjani izingane zethu baba nasi sicawu akuzuba khona ukugana
akuzuba khona ukugana inhlobo namanje sekwandile nje ngoba umama uthi ingane yami ngiyifundisile isevasithi ngakho ke ngifuna 200,000 mina kade futhi nezibizo ingube ezi100 ephuma lapha nokumkhonyana angathi abantu ngangcono vele lento ngimthathe lo muntu ngocasha naye ufuna idofu of plate ufuna konke macro mike into ofudumeza ukudla microwave kanjalo uyakufuna lapha lo mama awukhuze baba awukhuze amanina awukhuze nje ukuthi isizwe ke socabanga awukhuze ngifuna bekuswe bonke abantu lokho ukuthi kwakungcono kuba bamkhulu okhokho bethu ukuganisa ingane yabo akuphumele onkomo le ngakho bese kwabelwa ubaba nomama umkhwekazi lokhuza umamezala kamkuthi abele nobaba bese enikwa noma mthambo inkosana ethela nikeze icansi icansi kuphelele njalo hayi ukuthi la nase bafa ababe ngabalapha endlini bebizela amacansi nengubo zakhona nani ikhosi efuna intombazane ifuna lezo inkomo ekulotshelwe ngazo iphinde idayiswe ncike yokwazi ukuthi yabele laba abantu laba lezi inkomo bayazi lezi inkomo ihamba zonke manje lezi inkomo lezi yabo nje bavele bethi lapha akhipha inkomo ezisithupha umuntu bese lo follow kuthiwa ifinish usazokwenza njani usazothi ngamacansi phela nencema ayisekho kahle hlela kwaZulu nabayisikayo bayingcosana kuseyila umakhosikazi athi njengawethu elukayo kodwa nje ngitsheleke mangabe kuzothengwa icansi lika 500 lililodwa ukuthi kwenziwana lapho kubantu balapha yabona lento lena baba lena sikhuluma ngento ebalekile noma ikhulunywa abantu ababuka ukuthi hayi lento ngifake ngamabomu sikhulume ngoba ingane ngeke zigane ile ndaba ukuthi amanina azo lezi esizele abasigane bathi ingane yami ngifuna into nje mase kubokusolobulisa abantu manje unkosikazi salobulisa wena lapha kuthiwa akusali bathi akusali inkomo ezisithupha ezine nje zefinish le nto leyana umkhwele mangayithekanga bahambe boyikweleta lapha bese njani isizohlala entanyeni bese yabuya lapha futhi ifaka isichitho esikhulu enganeni engasakhokheleki lapha mabe xabana nje lapha ethi akana mali ethi ngale ngibhadala le furniture yakho owangifaka kuyona kanti kuba wakhipha inkomo ezishumi nje zaphelela lapha kusale lapha nabo laba abasuke beganisela abaphumela umqondo ukuthi bebhala abantu abaningi lapha yani base bekhokha lokho okubi kakhulu lokho kodwa manje ke phela umkhwela baba usukela bona yedwa lapha na baba emabomvini lapha na nase machuni onke nje lamakhosi lapha ngaphesha kothwele into abayenza lapha la inhlo ukuthi bezinjani bethe ingane uma intombi sihlatshwe yiva ilapha beyithathe beyishaqe ngoba bazi izenze njani lento leyana iyandisa ingane lezi ehlala lapha lekhakonina lume iphinde futhi yona lengane esizele inomlomo lapha into uflebenze bona yini uwenze njani ukuqholisa phela ngoba uhamba phambili yebo usuke sekulokhuzile usuke sekuphelile kahle hle nje lapha baba asihambe uma usiqhubha ngeveza ihawuni nabentonga yethu sajama iyayikhipha eshoma libomvu lapha yana njalo njena noyithola khona la ekhaya futhi ingane mali ngayitholi nofuna ukwelashwa la khona la valelisa baba siyavalelisa sibonga ukulalela kwenu nokubuka kwenu siswe sakwethu niqhubeke njalo incingo noyithola lapha ukukhona ningakuswanga kahle nokubuza lapha ezomphendula kahle siyabonga Ukuhloba ngemvunulo kuyindlela ukuzigqaja kanti ke nendlela yokubhinqa yisiko lesizwe ezahlukene ehlonipha amasiko azo noma ngabe ke unamuphi umcimbi umemulo umkhehlo neminye uma Mdube ke uzokusiza imvunulo besilisa omama istombi amagosa ngingabala ngitsini xhumana naye ke kule mininingwane ngezansi